Mukuru wa district ya Ntungamo Samuchunguzi rwa Kigoba niwatongwizeho umurumo gukora Oruguuto rwa Kyabirara-Katungamo-Kyempene ahakatare ka Katungamo omugombora ya Rugarama. Oruguuto rubero ryo mu mberambi abo kuba bamazire imyaka 10 batagarukire kurukora rukaruherukiro rwire bwa kayipu mwe ntati yatwabura twashemererwa munonga ukora ngo Oruguuto twaronkingo fishery okubasa kukorwa. Izoro politics ezitakwenda kugamba, izoro politics ezitakwenda kuyomba, nyonyi izoro politics ezo kugera ki ezo kukora. Abantu kora phase yemu numujana mureba, kora phase ya kabiri numujana murambura then tuzaya phase ndicho mwiri kiri kwenda kugambira Mr. Chairman na team ya nyona bebembeza bagenzi banje begomboro tugira ukugumisiriza Ntungamo district n'impango tugira ukatugumisirize konka tugume tushabe tubuze konka mbwenu umuriye gisha abanyarugarama twibaze Chairman na team. Mathias Ndufuna wa district ya Ntungamo nagira ngo district ine nguto nyinji ezo buringwa bwa kilometer 13 ngo konka district ine bekoreso birukumara ngo kande kiteganiso kore ngute z'urukobi. So hatu mwara twacererwa takateka ngo twabanga takateka ngo tukubenda because ito turuhabwo gukora abantu kandi abantu bonda nabitu. So ejo road unit kuza kwetorora inguto nizibaso butakorwa zikakora ki zikakwa. After 200 meters asheme ko haro karufat Kyabirara yipu after 200 asheme ko haro geraki karufat. So waza ko bareze kilometers 10 asheme ko haro murayini za karufat zukurenga karufat line 10. Oruguuto n'urugito butari bunabwe bitoce oburumo Kyabirara-Katungamo ngomba na Kyempene kandi umwanya ogunugwe eyi district eri kwihentasi mpango omugandi abatura barwanya mpazo mugombora yabo barumor district yambara nebetombwito habwe imihanda mibi turya abahingi nituhinga kor kuboryaho kugira nenjaro kitero wa boda otoizo kagure binyine nkatunga kasente ko kurya akugira ngo nyoti nyine ho kuraba ahabwe nsonga yake yo muhanda ngwene hati tusobirwe turye empunji kazatucuzo businje turyo mwihanga ryitu ninga turya handi turya heru ya Uganda ngwene ito tusobirwe kuno tusaba government etuyambe abamwe nambwe nize motoka karara yayetahe ibyo kurya byabo bagakabaza kuronde ndize motoka kubitwara ngwene bitu bantu ba chairman bakunuya tubakufara Oruguuto abana bitu tibine burabo abakwe basa abana bakabihayo babatwara umashomera gandi ito batakwe basa turyaha abana bitu mbanyangara abana kwa kurugoma mashomero abo muhanda government twata tukushomesa abana hato bururu tutero bwaki twaguma mu makagitu tucukira tugerezeho kugambana Didas Tabaro chairman wa district yambara kandi nagira ngo Oruguuto n'urwegombora ngo bitu nubaza kurukora ahabwa TV West and area Sertugusa.